Hakapor riu siteng menstab ke Hamas kelas dang mentea do roket basawa jam syari Israel. Kajingile kabalong barabor hanrai hagane ka kenti kinong Israel kimsim lapoi perkan makan kelalong penban kesini kepadum. Kajingi snam haprengka Israel bagi sengleno ke Palestine ki Hamas na kajing hiartma na baro kilyang na sun na khendo pat na kaduriau daga bapendon kam daki bom ki roket bat kajing sian ka Israel ru kala penpai kala kajing tia roket sa Gaza daki spa tali hadin kajing hiartma kendet jong Hamas. Hakapor nyau siteng ki Hamas kilas dang benrung sa Israel daki kali barki asaka kilas dang benrung shwa shakinong ba a Israel ban siat bet ki paj ba kat ba ki kendo kirung sakiying sa jung ki breu bar kira bor bar ra koidi bar siat penyap e baro kinong song snong kentup senrang kentai ki kulung bat ki teman. Kat ba kawai ka kenhon kadang rak koi di kawai pat kali rung sa kawai ka music event ban siat ya baro kat balam. Abalang makaka. Abalang ani kumuha. Kikme kikpa kidang wat kikun mundan jingtep sano kidap. Kani katma kalapan ki wenru ya kiri hakaleng ke perthai. Foreign Minister ka Israel ula kamba kumba prap sautli kiri ki ajing kersan bat ki yasha bat ka Israel. Kiri bakuntup ya ka US, UK, Australia, France, Norway, bat Austria. Kilapan pau ya ka jing kersan da ka bapenrem ya ka jing tombor jong ka Hamas. The United States unequivocally condemns these heinous acts of terrorism. We extend our deepest condolences to the families affected. Henry hagawai pat kalyang kamtam na kiri ha Middle East kilami sakmat ban ajik kersan ya Hamas. Sano ni katma kan poi lada ka jingya hiar thma hapreng ki Palestinian bat ka Israel kadang yai pur laneo ka saprang sakiwei kiri ha Middle East kabaningkong kan kta ya ka de ka thiet jong panyang. Wenduran pier ubade wei ni kinong khayu ba banana ba ubadon ya ka benta ka bakhra ka yau shalan panyang ha ka Twitter ulong ka jingta ya ka dor jong panyang kanom de ka bajur bar ka banlong sendat Henry kan kata tang lada katma hapadeng kini armamla kan por shakiwei pat ki benta haga baka US bat ka Iran kan don kitilang kador jong panyang kelas dang ban kiu dor haki benta jong ka perthai nadu ka sngi bas dang ka chingyartma. India will handle it with maturity. I mean, the Indian statement, the Honorable Prime Minister's statement is very clear. As we go along, we will navigate our way through this. There's no issue. But I was merely making a point that these kind of uncertainties only encourage people to move into sustainable, cleaner fuels. And I cited the Global Biofuels Alliance as an example. Israel baka Palestine kamdan jingadai halor umpanyang kimdei ru kiri bapenmi umpanyang Henry Shubo lada ka Iran kadon ketilang hakane katma ban aiding ya ka Hamas kanlong kumnu ka Iran kaladeru kanong kersan bah khmatam ya ka Hamas nadu kisnam baladap ka Iran ka juyarap ru ya kisipai leno ka Hamas da ka ba ai jingerap pisa lane financial aid baru ban supply ya ketiar pen bathai wala hakasi sejan ka Iran kalakam bakam dan bentai ban yarap ya ka Hamas hakane katma rei lada katma ka postat sakini kiri ba marjan ha Middle East compare shano ha ka perthai pisa Henry kani katma kala ban kata yanga bade phi pat kan kata ru ya baro e kiri ha ka perthai.